تفسير سورة إبراهيم آية صدومي أفرفار إيجالة صدومي سدفان صدومي لمفان maal jechaa ture kunuunsa rabbiin ilmaan namaa kana kunuunse dandeettii rabbii wanta agarsiisu aduu fi ji'a tartiiba isaanii odoo gad hin dhiifne kanatti deemu halkanii fi guyyaas rabbiin nu laaffisuu kana nutti himti akkasuma maasiisi wa'aataakum jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wa'aataakum jechuun isiniif kennee rabbiin min kulli maa sa'altumuuhu hunda waan isin isa kadhattaniirraa jechu waan isin haajamsiisu amma waan isa kadhattan lisaanul haalii fi lisaanuma qaaliinis jechummaa lisaanul haal jechuun wauma gartee gaa si barbaachisu jechu fakkeenyaaf amma laal lisaanul haaliini namni tokko si bira taa'ee yoonii fi wudu'a balleeyse na barsiisii jechuu jiraa jedhan haalli isaa akkas kenna jechuudha. Kunis imma nutillee isa kadhachuu baannu waan nu barbaachisu rabbiin akkanumatti nuu kenne tan nuti afaan baafannee isan kadhatin meeqaatam rabbiin nu godhee jira min kulli maa sa'altumuuhu ja'a wa in ta'udduu jechuu yoo lakkooftan ni'matallahi qananii rabbiin isin irratti tola oole yoo lakkooftan laa tuxsuuhaa lakkooftanii fixuu hin dandeeysan ja'a dhuguma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa amantii islaamummaa tana nuu kennuun oksijiinuma kana gartee ol fudhannee gad deebisuun kun amma laa itti gatteenyee yoo lakkoofne fixuu hin dandeenyu innal insaanaa dhugumatti ilmi namaa lazaluumun jechuun lubbuu isaa akkaan miidhaa kaffaar jechuun kufrii heddummaataadha jedha yoo hundallee ta'uu baatu irreedduun ilma namaa akkasuma jimma akkaan kafara jechuu bar eegaa rabbii isaa kana hunda isaa godhe kana gabbaruu dhiisee waan biraa gabbara laamma isa kanatti dil'aawaa dilii gurguddoo وإذ قال إبراهيم واذكر جتون همي أيها الرسول يا إرجما إذ قال قاف جئ ربي جان بن محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم يجون نبي الله إبراهيم قاف جئ سيا ربي جعل جتو يا قفتاخي يقول هذا البلد بيا مكة خنا يا ربي قل يا آمين جتون نجا قل بيا نجا بيا سكورتي نسي جمتو يا ربي قل يا وجنوبني جتون نفقيسي أنا في وبنيجة ilmaan kiyyallee fageessii an na'budu al-asnaam jechuun taabota gabbaruudha jedha. Abbaan gaariin namni gaariin akkanatti biyyaafis kadhata laamma. Hoogganaan bareedaan biyyaafis akkanatti kadhata ilmaan ifiitiifis akkanatti du'aayii godha jechuudha. Kanarraa eegartee gaa akka barannuuf rabbiin nutti himaa bara. Rabbi jechuun yaa gooftaa kiyya innahunnaan taabonni sun adlalna jechuun jallisanii katiira minannaasi namootarraa namoota hedduu jallisan. Faman tabi'anii jechuun namni na hordofe fa'innahu minni. Inni warreen karaa kiyyaarraahi waman asaanii namni na faalleessee na dide immoo. فإنك غفور رحيم أتي هركاسي جاي أي غفور جتشون ما فرار ما رحيم الرحمة قد آجاء أي دوبا خيساو دي دكمت غفور رحيم كمت جاء ملام خديد جار سلا جرتيجا شديد العقاب فادا ولتيما خوني ما جرتي جرى لافينا نبي الله إبراهيم جاءن
warra macsiyaa hojjetee fi hoggaa araaramaa fi rahmata rabbiirra barbaadu jechaadha. Ati akkasii hoggaa ju'u jechu. Ahaa. Amma warruma gartee ayyaadha ja'a fiimaa duuna shirki jechuu jedhan waman asaanii fiimaa duuna shirki waan shirkii gadii keessatti kana dide jechu. Ahaa. Yookiin ammoo waman asaanii summa taaba na didee eegasii immoo toobate jechuudha ja'a. Yaada akkas jedhanii ni ulamaa'onni mufassirtoonni hayyee eegasii haa toobate malee nama hin toobatiniif ka shirkii irra du'eef rabbiin waa araaramaa rahmata godhaa miti inna allaha laa yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maa duuna dhaalika liman yashaa'u jimma fa innaka ghafuurun rahiim yaa rabbi ati harkaasii ga'ee gabroota kee muumintoota warreen dilaawansaniifis gartee yoo toobatan akkaan araaramaa rahmata godhaadha. Rabbanaa jechuun yaa gooftaa kiyya je'immaas nabiyyallaa Ibrahim. Inni askantuu annin qubsiise min zurriyyatii garii ilmaan kiyya jedhan Ismaa'ilii fi hayyee hajara sani ci qubsiise laamma. Miniin tabiidiyyaadha. Hayyee garii maatii kiyyaa jennee ku dandeenyaa baramma. Biwaadiin jechuun hayyaa laga gayri dhii zarciin qonna hin qabneen qubsiise ka midhaan hin facaafanne ka uumaan qotanne gaara bar yeroo san hayyee caakkaa daggala ture inda beeytikal muharrami mana kee kabajamaa san biraan qubsiise yaa rabbii inda beeytikal muharrami jedha yeroo san amma inni jaareen jiru bar. Gaafa Ismaa'ilii fi Hajarachi geessu san jaareen jiru. Amma beeytiin tun duraan jirti jechuu barsiisa yan isa duramma. Xuufaanaatiitu jiise malee bakki ni jira jechaadha. Bakka bu'uura siidhaa bakka gartee mana kee kabajamaadha. Rabbanaa jechuu yaa gooftaa keenya liyuqiimu salaata akka salaata gadi dhaabanii fi achi geessee jedha. Faja'al jechuun yaa rabbi godhi afidata minannaasi qalbii namootaa yaa rabbi godhi tahwii ilayhim ta gara isaaniitti hawwitu godhi jechuudha. Du'aayin sun akkasumatti qeebalamti waan ajaa'ibaa. Hayyee warzuquhum jechuun yaa rabbi isaan soorii minathamaraati jechaadha. Hayyee midhaan garagaraa irraa yaa rabbi soorii firu egaa firaafireen addunyaa keessatti oomishamtuu achuma jirti waan ajaa'ibaa. Faja'al jechuun warzuquhum minathamaraati la'allahum yashkuruun akkasi galatoonfataniif yaa Rabbanaa jechuun yaa gooftaa keenya jedhimmaasiis nabiyyallaa Ibrahim jirabbiin. Innaka taalamu jechuun dhugumatti ati ni beeyta maa nukhfi waan nuti dhoksinuu fi wamaa nuclinu waan nuti mul'ifnee hojjannuus ni beeyta ati wanti sirraa dhokate hin jiru jechaadha. Wamaa yakfaa cala Allaahi inni nulaa booda. Wamaa yakfaa jechuun hin dhokatu cala Allaahi. Rabbirraan dhokatu min shay'in wanti tokkollee rabbirraan dhokatu fil ardi walaa fis samaa'i. Lafaa fi samii keessattis rabbirraan dhokatu. Hayyee yaa rabbi jedhee ni gartaa jechuutti himaa baramma. Alhamdulillahi jechuun faaruun hundi Allahaaf haa ta'u jechaadha. Alladhii wahaba lii rabbiin sunuu kanaaf kenne alal kibarii hayyee dullumaan waliin eegaan gartee nama guddaa ta'e walii hayyee Ismaaciila. Ismaaciilii fi wa Isxaaqa jechuun isaaqillee kanaaf kenne jemma. Inna rabbii dhugumatti rabbiin kiyya lasamiicu du'aa'i jechuun kadhaa namaa qeebalaadha. Kadhaa gabrootaa dhagayaadha inni ni yaa rabbi. Hayyee kadhaa tiyya sannaa qeebale jechaadha. Rabbi ja'alnii yaa gooftaa kiyya na godhi jemmaas. Muqiima salaatii jechuun hayyee nama salaata gadi dhaabu yaa rabbi na godhi wamin durriyyatii ilmaan kiyyarraayis yaa rabbi hayyee hundi gaan qajeeluudha rabbiin itti hime wamin durriyyatii jechuun garii ilmaan kiyyarraayis yaa rabbi warreen salaata gad dhaabannaa godhi
ربنا يا قفتا خينيا وتقبل دعاء إجتشون خداتي كيبل يا ربنا اغفر لي جمع سيس يا قفتا خينيا اغفر لنا فرارمي ولوالدي هذا في أباقي يا في سرارمي ودوم بيخن أكن جئي جان فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه جعل ربين هي أبان سا آزر سن أي كافرة جادا odoo isaa faddan bayin akkana je'e ammaasis waadaa seenee fi ture jaan sa'astaghfiru laka rabbii kiyya araarama siifin kadhadhaa je'eenii tureya ربنا اغفر لي يا ربي خينا فرارمي يا ولوالدي هذا أباك يا بيس يا ربي أرارمي وللمؤمنين يجوا مؤمن تو تاب أرارمي يوم يقوم الحساب guyyaa qormaanni lafa qabatu san jechu gaafa namuu hayyee qoramu san jechumma jechaadha hunda rabbiin ni qeebaleefi jaan garuu immoo kadhaa abbaa isaatii kadhate saniitiitu hin qeebalamini malee maaliif jennaani shuruuxan guuttanne san keessatti jechuudha jechaadha. Haati hodhiiroo hayyee gariin maal jahaatu islaamoytee jirti jaamma hayyee haatisaa gartee gaa islaamoftee jirti ja gariin ammoo hoo odoon beekinii isaa warra jaannam ta'uu odoon beekin akkas je'ee kadhate garuu waa'ee abbaa ammoo quraana keessa jala muree himeela amma falammaa tabayyana lahu annahu aduwwu lillaahi tabarra'a minhu je'eegaa tahaadha ammoo allahu aalam rabbumaa beekaa ولا تحسبن ولا تحسبن الله جتون أيها الرسول أما قال ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان جامع ولا تحسبن جتون هجاد إنما يادين الله يجون الله سين غافلا جتون دقتان سين عما يعمل الظالمون جوان كافر تونيو جتن سنرجع دقتان سيهني كوبا كبربي إنما يؤخرهم إنما برقرتقا خنسان بودا أنسو ليوم تشخص فيه الأبصار قويا إجي خيست بنمتي أفتو سلام قويا إجي خيست هرمتو سان cinqiin hoggaa jabaatte namni ija eega takka banate gadi hin deeffatu jechaadha laa yartaddu ilayhim xarfuhum jee baramma hayyee nyaarritti gadi hin deebu guyyaa ijji kaafirtoota hiramtu san nama guyyaa ijji namaa akkasii ol fuudhamteetuma kuma banamteetti haftu sanii shiddaa yookiin hammeenya cinqiirraa ja'a guyyaa saniin eeggatu jira jechu malee gartee dagateetii miti muhxiiciinaan saffisoo haala ta'aniin hayyee horii guyyaa san jechuma gara waamicha isaan waamameetti yeroo garriin afuufame la muqnicii ru'uusihim mataa isaanii oli fuudhoo haala ta'aniin deemuu gara gartee gaama waamaman sanitti yooma yadcu daacii saniga guyyaa israafiil garrii afuufu sanii barammaa hayyee akkasit saffisaan ori'u jechu muqnicii ru'uusihim mataa isaanii oli qaboo oli fuudhoo haala ta'anii nammala hidhamanii jiranii bar hayyee gartee gaa sansalannitti kaayamee jira if jala laaluun dhaqqaballaa amma akkasumatti ijjisa gara sami'itti laa yartaddu ilayhim gara isaanii gadi hin deebi'u xarfuhum yaa ijji isaanii if jala laaluun danda'an amma hasbiin itti kaayamtee jirti na'am وأفئدتهم جتون قلبي سانيتي سواء جتون دوادا جاء duwwaadha waan takka waan qalbeeffatan hin qaban jechu hayyee beekumsarraa duwwaadha jechaadha waan takka qabachuu hin dandeessu jechumma hayyee qalbiin isaanii duwwaadha ja'a garuu gartee gaa yaadni guutamee jira gaa hidhaan isaan guutee jira hayyee waa hubaturraa waa adda baafaturraa
qalbiin isaanii duwwaadha waan takka beekumsa if keessaan qabdu jechaadha. Kumaa qabachuu hin dandeessuudha. Guyyaa saniin eeggatu jira rabbiin. Wa'anziri naasa namoota sodaachisi yookiin dinniini jedhe rabbiin nabi Muhammadiyya. Yawma ya'tiihimul azaabu guyyaa azaabni isaaniif dhufu san sodaachisi guyyaa kana isin fuula dura jira je'iini. فيقول الذين ظلموا hayyee guyyaa warreen kafran san ja'an rabbanaa yaa gooftaa keenya akhirnaa jechuun booda nu aansiyaa ilaa ajalin qariibin mee xiqquma gartee hanqa yeroo gabaabaatti yeruma xiqqaa wayii nuu kenni yaa rabbi yaa nujib jechuun ni owwaanna dacwataka jechuun waamicha kee san owwaanneeti wanattabi'a rusulaya ergamtoota hordofna jechu hayyee guyyaa akkas jedhan sallaamma zaalimtoonni guyyaa akkasiif dhufa jira awalam takuunu yuqaalu lahum isaanii ni jaama waggaa isaan akkana ja'an awalam takuunu sa isinin turree yookiin taane aqsamtum kakatuun turree min qablu jechuun dur odoon du'in duratti maa lakum min zawaal jechuun addunyaa irraa deemuun isiniif hin jiru akkas jechuun turree hayyee maa lakum isiniif hin taane nuuf hin taane jechuun turree hiyyaa min zawaal jechuun addunyaa irraa deemuun dhumnu asumaan hafna malee gara akhiraa deemuun hin jiru jettaniin turree hiyyaa jaadha kunoo duubaree dhuftanii miti wasakantum jechuun isin taa'uun turreehi fi masaakin illadiina zalamu hayyee biyya warreen kafre warreen lubbuu isaanii anfusahum lubbuu isaanii miidhanii san ergamtoota kijibsiisuudhaan ammaye hayyee biyya isaan sanii hayyee bakkuma isaan sun qubatanii turan irraa dhuman isinis dhuftanii qabattanii hin tetteenye ja'amaani fi masaakin illadiina zalamuu anfusahum jechuun biyyoota warreen lubbuu isaanii miidhanii ja'a ergamtoota kijibsiisuun watabayyana lakum isiniif addan baane isiniif hin ifneessa kayfa fa'alnaa bihim akki isaanitti hojjenne sun jechuu lafarraa isaan balleessuun sun hayyee saniin akkamittiin qajeelin jechaadha wadarabnaa lakumul amsaal hayyee fakkeenyota adda addaa hoo isiniif hin gooneehi nutiin ibsinee jirraa bar hayyee istifaaman taqriiriyyii jedhanii nama gaafii kanaa kana gaa wanti tokko kanu biratti hafe hin jiru wanni silaa namni ittiin gorfamu hedduutu isinirra dhufee jira jedha akkanaa je'amaani guyyaa san jechu hayyee odoo guyyaan sun ittiin dhufne namoota arrumaan tana dinniinii fi sodaachisiitti himi waan kana waqad makaruu makrahum jedhaan rabbiin waqad makaruu jechuun dhugumatti warreen ergamtoota kijibsiisan sun baasanii jiran makrahum hayyee tooftaa isaanii hamaa shira isaanii xaxanii turan jechu hanga fedhii lubbuu isaaniitti وعند الله يجور ربي برتادا مكروهم يا توفتان إسان باسن سر رب مبرجر يجارا إيه ربي وان هنداو بكم سامر سيني جرا أيه دنديتيس خطيك أبو إسوما إيه ربي كوبك أبجيشو جاتا وإن كان يجوني أيه وإن كان مكروهم hayyee tooftaan isaanii yookiin shirri isaanii sun hin taane inni naaf yaadha hayyee shirri isaan xaxan tooftaan isaan baasan sun hin taane litazuula minul jibaal hani gaarri isaaf bakkarraa deemtuu hin taane gaaraa'u bakkarraa oofuu hin danda'u hayyee diiniin ati dhufteen kun ammoo gaararra cima tooftaan shirri isaanii gartee gaaraa'u bakkaa oofuu hin danda'u waa takka wanni si godhan hin jiru jechuudha. Yookiin wa'in kaana jechuun dhugumatti inni mukaffatu mina saqiilaa jenneeti gaa. Wa'in kaana jechuun dhugumatti hayyee ni ta'ee makruhum tooftaan yookiin shirri isaan baasan sun
latazuulu qiraatii kasii jira gaa latazuulu minul jibaalu jechuuni kan gaarri isaaf bakkarraa deemtu jechuudha jedha. Egaa shirkiin isaan hojjetan laama hayyee shirkiidha gaarri nuu gartee irraa bakkarraa deemu jechu watakirrul jibaalu haddaa jedhee baramma. Dalag macasiyaa ilmi namaa hojjetu kana hayyee gaarri nu babbaqaqxee bakkarraa deemutti dhiyaattii jedhe laama. Hayyee akkas akka badiitii isaan lafan hambifne jechuudha baramma. Hanga gartee gaawwanni aqlii hin qabne gaarri nuuhuu badii isaan hojjetan kanaaf babbaqaqxee hayyee wal gubbaadhaa gartee gaajii guddiyaatu takka yaa. فلا تحسبن الله يا رب هنسيهن أيها الرسول يا إرجما مخلف وعده رسله يا أيه وادا إسا كان إرجمتو تساتي قد إسان همبسا هنسيهن هنديقو إني لا وادا سا لا أغلبن أنا ورسولي جديمتي أنا ما في إرجمتو تقيا إنجي فتجمع إنا لننصر رسلنا يا ربنا Nuti ergamtoota keenyaaf ni tumsinaa jedhe. Waadaa ergamtootaaf seene san diigaan seehinii hin diigu. Sumaaf birmataa jabaadhu jechu. Abshir. Inna Allaha aziizun zuntiqaam jechuun rabbiin injifataa haaloo bahaadhaa yaa. Injifataadha haaloo bahataadha kaafirtootarraa jechuu haaloo sirritti bahama. Yooma tubaddalul ardu guyyaan sun amma guyyaan qiyaamaa sun yooma tubaddalul ardu guyyaa lafti tunuu jijjiiramtu yaa gayral ardi jechuun lafa arra jirtu tana tan ta'initti wassamaawaatu jechaadha guyyaa samiinis jijjiiramtu gayra samaawaati jechu samii arra jirtu tana tan ta'initti guyyaa jijjiiramtu eegaa laftinis hayyee lafa akhiraa hayyee samiinis samii biraati jechaadha ja'a tuni babbaqaqxeeti wayyee wal dhooftee akkasitti daaraa taati akkasin rabbiin gartee gaa lafaa fi samii biraa fida jechaadha wabarazuu lillaahi guyyaan qiyaamaa sun guyyaa rabbiif dirretti ba'anii alwaaxidil qahaar jechuun rabbii tokkicha kophumoo isaniif jechaadha. Dirreetti baaniin dirree qiyaamaatti baan jechuu war fuula isaa dhufan sani jechuu guyyaan qiyaamaa. Wataral mujrimiina warreen badiidhaa sanni agartaa yoo rasuulu yaa ergamaa yooma idiyyaa guyyaa qiyaamaa san muqarraniina hayyee walitti qindeeyfamoo haala ta'aniin yookiin walitti qindeeyfamoo ta'uu isaanii gartaa fil asfaat jechuun sansalata keeysatti hayyee fil asfaadiin katiinaa keeysatti magartee gaa walitti hidhamanii deemu jechummaa akka badiin isaanii wal fakkaatuun hayyee sansalatatti hidhamanii deemu jechu saraabiiluhum jechuun uffanni isaanii ja'a yookiin qamisni isaanii kan isaan godhatan min qaxiraaniin sibiila baqurraayi jechummaa santutti kaayamaa yookiin min qaxiraaniin jechuuni hayyee dhadhaa ejersaa ka akkaan danfee hoo'e sanirraa jechaadha ja'a. Egaa sibiila baqe kana fidanii hayyee irratti baqsan jechu sibiila baquu watakshaa wujuuhahum naaru fuula isaanii ibiddi ni haguugdi talfa wujuuhahum naara jalaa bakka biraatti himma. Fuula isaanii kana ibiddi ni qalti jechu. Waxaltee gubdee akkasitti jijjiirte jechaadha jedha. Hayyee liyajziya Allahu wa innamaa yafcalu Allahu bihim dhaalika. Rabbiin wanni san isaan itti hojjetuuf jechaadha. Liyajziya Allahu rabbiin akka galata galchuufi san itti hojjeta. Kulla nafsin lubbuma hundaafuu maa kasabat jechuu waan isiin hojjette. Inna Allaha sariicul hisaab. Dhugumatti Allahni saffisaa qormaataatii jechaadha. Haadaa balaagun linnaasi gorsi olitti himame kun namootaaf gayaadhaa ittiin gorfamuudhaaf yookiin haazaa jechuun qura'aanni kun balaagun jechuun gayaadha linnaasi jechuun namootaan qajeelchuuf ni gayaa jedha.
Egaa gorsi kanaa achi nafni bar waliyunzaruu bihi wanni buufamee quraanni wa innamaa unzila jechu haadhal quraanu quraanni kun wanni buufameef liyunzaruu bihi jechuun akka ittiin dinniinamanii fi waliyaalamuu akka beekaniif jechaadha. Annamaa huwa ilaahun waahidun Allahni gabbaramaa tokkicha qofaa hiriyaan qabu waliyadhakkara ulul albaab jechuun warreen qalbii qulqulluudhaa suni akka ittiin gorfamaniif jechaadha. Maashaallah. Darsiin keenya kanarraan kana fakkaata. Dandeettii Rabbiitiin tafsiira